Nebusiafo yamanga ne hwan musia we debiara da nsam eba mbonten so nsam ni bi wo hono ma wotia e wo so wutumi ni obi edi ho abobo na uso no utumi ka kire ho sa na sa wo ka kire wo nua se fa ntuma bo media no na chese yembom ne yenhye nyonko enkran nebusiafo enda me ne wo ka se asem bia wa beto mbonten so e de fa baba wa bia just afiansa we susu anka baba we bebo ne bra utumi se monyam ide anka fatane ye papa na enda baba wana baba ye ne basa ni nyina ne se osi ohima me ya baba wa afiansa menya 22 years old na masam ni nyina ne se abra me wie GHS me ba be ko SHS no ena papa ka kire me se me nko na me nkotena me papa ni nua nchen obeye me wofa na bra me kokotena me wofa ne nchen no eye first second term no e wo form 1 me papa no enua no anase me wofa no enmity ni ye papa ama me ni gye ama me akasa mo so am passage ebibu a ejebiti ase no ahima obegie di se abra mre ekoso no me akasa me papa nua no e starte se ono ankasa no epese oni me nya empemo agro na me so de me ye bebu no ntime ka kire no se de biara da me nye da na bro so ka kire ni papa ne se onye ne papa ne ka kire ni se onye amate na mbo no dachi bi no obe pamecho na bra papa ne ka sa asem kire no se ohima insan se ma adwum ye hanti no me de me huni se bibi biara ni hono mo e na me so me nkonko panecho because me nyo bi a mada be mada e bia me ntumi enhye me ho so esan se me nya bi da nti no me so me ka kire ni se me mba me pa ochom ahima endi 2 weeks endi 3 weeks me wo ho na fe matinka abaye pa ma me akasa mitunu se atinka bi wo wiase we dey friend feelings ahima ne san hunti no me kwam papa enie yi ho ye me wo fe ikopa ne chose ofa me ho aba ma mitumi hye me ho so mpa cho me srewa da obetumi ne me adeda na ana panika che se debit da mitumi nya sa de no ko no pamo me ama me koye na bro pamo me ama koye no baby am ko school na satam no so so upon mo secondary school ana ende me koye abrante bia wase me peda me koye na me se abrante ye da de me ko adon to ne me ende da ana abrante no born homode ne da ye na bro abrante born homode on ne da bia ye no se de to ne se if it is sad that when to me I share no ho so saa ama ko ne papa no ho esan so ko chen se da homachi die mesesi abai wontu me ne me anya ofa mesrewada ama ne ofa ne ka chen se menya etu anso mprensa ama ofa no entu me ne no anya bibi bambo no ni nyina no ko no akwakopa obi ne mpakro no etu me ne no anya empemu agro ni nyina ye konkoda nchen enda bayo ne suntu owie school no eya de a chese ne papa nua no ene ne da ye chese papa nua no afa no ne ye yi ama ye yi ama chese otumene ne ye we pa ma still na ebu ha enso no sei no we wie eye JHS no ama oba be kosua pon we free ni papa nua ne nchen abon no ankasa ne papa nchen na bro bon no ankasa ne papa nchen no ankasa ne nua was 17 years old ne chiriba odede ne chiriba ma ne chiriba no so eno no enya mpemu agro ama no ankasa ne papa krampo no ode eye edro egu nsem aba papa yi edaye ama ne papa no so edaye ni nyina mo enkonkoda nche area boys no ene na deda ma obi anim so we de agist chidanka ahome ma ba mo efebe wo so ode ba mu ama sesia sei no hu amane o se asofofo abompa ya man why fasting and prayers dear ben ni nyina so still na chese de twame nso no kra baba we kan ye ndem de ba beto mbonte so amene mapamfo ya tena se ye baba ka ho nsam ne se ya de abayiwa ne se ne papa nua no etumi frɛ no ebisa ne se meba etesen eye oba betena me nkyɛn akɔ eye we university ana sa obetena o se metena ha ya memba o se yo mate na wo yare na me no mienu nyina ye nim so wo no akwakosi sen wutumi hye ho so kwan be so na ofa utumi enye bi ede ye ho ye ohwa na papa ne sere ntaba iwa ne se na adwemu aye ne nya amede osi aba beto monten so na me bisa se anka ye wa anka obeye den
Kai say social media handles in attention TV. So about more there so be like what share, what comment na Facebook where the channel no ho adance here e de actual afofro. Ebusia for me twa me ho sima me ba mo abrantie ni monyamfo bi ene ababa waso no bi e wo me nchen wa ha. Ye bedi nkomo akotwe ye pa e wo sansem because my ya abrantie na ababa ye so ya ababa wo be si so. So no find no ho was situation ni mu a anka obeye den. Chemi na me twa me ho sima embra. Maybe I can when your life I link on a real premiere. How many minutes no more? A discussion. A discussion. So more. Time is here. What time are we here? I give you guys 15 minutes. 15 minutes. You're meeting me. And set time now. Oh my, I'm not time. Me me some more time. My lecture could see the same. I don't say bedroom. Let's go. Why? Meda was so Jim Retchem and Mamma caught me by a main sound, my main trim mel monache say. Yen dim come on, now face so soon I wash him no. But who more dance or be popo and semu now they will comment at a comment section one. Number to me, I can kind a day amount. Arepa. I am a Biawo dear. Papa don't know, sir. Oh, me that's a Saturn also more fair. Yay, Arepancasa. Ben Bengazi and I Benjiro and I said Ben. I ever find a Benjiro. Benjiro. That's it. Umpomoy. Naminadron. Biabopo. The day radiasi. Ben Yakasa, ye tell your sister in the story, Messia Missikayan. Now, utie some no, oh, ya bema. Now, oh, Baba worry or baby or Tessa, obey anything. Oh, well, needy kind of far. As the Emma, I work for one share, out of our share, committee. As a man, I'm finding myself in this situation, a bed because that situation, idea, edging ye far. Say what situation be a what call how be more so how we dear and ka wonim say nka onye wadwen kra po say obekum anso na abeto bibi sa abeto a gwenu me hu ni say a spiritual aspect. Okay, because enya dia enim kan obi betimi akase ono akase ogina ho enim kan na kra no obepa na kra we be na we an spec by still umpel. But because of say involve spirituality ninti we are done. There is no way I'll bet me I intervene and answer visa. Answer na obet me I intervene no aje wonya spiritual person like all thing. I'll bet me I intervene in this girl situation. Okay. Because girl in this situation no or chima wa bomb pie wa ya fasting near there. I still once say I am pimping no always be I was supreme being. Oh BBM. Okay. Say ofane say e bia makoso for we ho. Wa bomb pie ma me. Ma ya kwanche, wa kire ma kwanche ni nyina ma ye still now antentam. Ese wan ton yare so a wonya we. So what I say. Enti the more obeton yare no the more obenya anu eduro. Okay. Sisi aye tie say me yefunu ya me ya man fe me se aka ncho say me yefunu ya me ya. Obeye den ehun say me yefunu ya me ya. Agim ya me ka kira say say. Say me ka kira wo kra na say wonni eduro a wo de ma me a wo ye den you can't solve the problem. We are den you can't solve the problem. Adepa, put yourself in the girl's shoes. She's a very young girl like you. Okay. So if you were to be in her shoes, what would you do? Maybe kaya chia washe for na. Se mimi abaye ya meka se like bibi say atona. Ashasia na me call
me papa nnuane hɔnom na ɔyɛ te sɛ ɔne me person ɔne me da no me mpene me aka mɛfrɛ me papa na ma awofoɔ bi ma ka kyerɛ me sɛ ebi adada mama sɛ na wo nua na ɔse me bɛsoɛ no sɛ na wɔyɛ me na wogye di sɛ samre no nka saa idea ne bɛba otire oh so 22 years deɛ metumi aka sɛ wanyim no okotena ne nkyɛn before 22 okotena ne yeah because family you know, according to the story no say family no like no wafa no woska obetumi de ahwe na mana to aso so ntina ne papa ne ma ne call simple say na mo papa so papa nua na tinka me ka che me ma me ne me papa e bia se me papa mpo na me ferry na me ma me de yo ba te se me a tinka me ka che ni sei na like ba na papa ne so ka say one penny ama me ne wanda obeba be pa ma cho se me ne wanda asem emu ye dru pa but nse yen ma no 77 page say ya dwemu ye hakaka nti okan no akra me de meti so me ko school de me obi be penny ama penny ade na obeka se be pa wa cho fase wa ofa ni tra se ni papa mi ntime nya ni sa ni mo ja ntime nya ni sa nti wan ka no atena hono na ene ayi na me nua bendi kankan say bibi am le openi wo nti mi nka mzusu senka no waka kire na busuafo a anka emedru sam pempen story okay waka kire na busuafo anka emedru sam pempen story me bisa okay one so say was seeking for spiritual intervention okay etino me find so seeking for spiritual intervention and ye man me de wo she the position okay and I say ye man no and na ukohia be maybe ti say ben na bia oba be warewa obeka previous life dia fame because no papa da wonu nua da wonu wo fa da enti anka obeka o past life e dia twa be man no ana say obejai because obehu ni say be man e find out ana okay me anka me ka kire ben now catch you na so on to me say odomi say ben domi pa dia obesti e be ye de say me ka kire me kuna na say oh say ni na tu mi o e be ye fe say bi a me di ni be ko e bi ana meti bronu we so e na obi be ka oh gay we a obetimi nipa betimi aseng gay we dia this one be ka okay me kuno neti a e be ye ni ja e dia say na odi sie mi at the first notice nti say me ka kire na oti a normal nipa na nkasa a me ware no wakase ya kire mi bisume hu ni say sebi enya me ana me kwa me simo ne me nkoda sunsuma de nti say me ka kire mi kunu na odo me nko ade a oni me be ono betina ben ebeye easy the amount say oba one no wo be kasa story ya kire na obetina no ho you see woman say ben ma ofel ba you try to know everything about the lady okay what I say and as you see answer no say me baba ware o na say waka o pass where for me now see say na enya wo pe sure so what I say enya wo pe but here by the case say me kofa what would the society say good so what I say society no because society no make say hey where we get our kofa ni a friend I just a wanka to chance they will try to say a lot of things but so far as on I didn't can be na no aka kire for me I am okay with it because I know say and now we there what here but obi a onim na so okwati baby a ebe ne ya and no kwa betimi ama mo relationship na ide I say because me no what na say went me and can kire me na so nipa foforo fie kire be ka kire me a what do you think that means respect also the mama no one farm mama that's what I say and sometimes no aya na e was say wo ko relationship mu a you try to know much about the person bia what the person will say no might put you off okay but if you really want to be with a person try to help the person bia na sa situation no kwampo on fi mu nwie yemfa ne say yemfa ne example say sebio obi ogina kwanchen ebo be sibra na say sa nyema obisa ne say dia na ma ne ko mu because one bia na reason e ma ne ko mu no you don't know you have no idea of it but sisi say koba ne say
you know say oh ne mama we sika ne papa we sika they try to push her na ye de na education na ono akasa ne pen odo ko mu dia fine that one there because one kasa open and you're influenced by somebody. You have all it takes I was say with me they excelling in life. Okay. But you choose that life. What we chooses our life no I don't want dear. Maybe you will tell me say what's the son? Maybe you will tell me say what's the son? Fine, what's the son? Mono we try to so what's the son? And now catch him say what's the son? Fine, what's the son? But future no then I bet you say what's the son? So what I say? This year yet yes I make us say oh me first pa na me bo chrono pa. Sisi a massacre. Obe bisa me say dear na man ne kire say massacre. Dear meye efi en na e kono. Ene be kire say massacre. But I said dear me ye no eno na me gusu ya that means in sacred. Okay. Eti oba bi say no na wo pese still na wo gu drama no. Na e bia wo be kom no papa. Ana wo nua bema bi ana say o sister kunu bi ene na nyampe mu agroda wo be ye ne de wo betena no ho ana obegya no Who say sometimes on baby we try to do spiritual intervention. Okay. And there's no way when you be to na you don't know the spiritual background of the person. Okay. So what I say your core physicality near core spirituality. Funny sense is here, me ban physical. Oh, me bra ne asimesi ada fine. See. Na ebia obi kra ne ni nua kra point me aye den. Aye bibi. Why? Because they don't know. That's what I said. And tini se me ko hu say ebia say no onim se me nua ana so onim se me nua kra na one na akoye bibi a. Maybe say that person sa lady no kra point be ye obi a that ebia na spirituality na say nyankopon ahihia ma me say me yere nso e send there oni nyankopon ntem asemo enti say me jani sisi a nyankopon ma bisam so oba na me de ma on we jai no na what I say it ni bibie mu no spiritual intervention is more important. Spiritual intervention is one oba wako be ma na busu wako be ma na busu wako akon say woni be ma na papa moya ka fleka cho oni ni nua mbe ma be setre munyina so waye bia weni begye wa ware no ho obetena ware no ho ana say obegya be ma na manako ana you won't have any shame or would you have any shame? I man say ade ne ba sunsun be spirit bi na ma me sa nti at that time na spirit ne be ba no me hu me nim de ekoso nti no an say dia me call ya ben me be man so de be man koso so ni mo that time ne na ye bibi ko ne papa ho nti ade ne beti mani so awie na fe na bi a me be hu e ba sa me fere I say what shadem bo e man ka say oh me nwa we kra de ade e bro na me ye ma hye e bia oh yen ko na me ni ate ni mabusuafo se ye ba for dinner anyway na me ye ma hye me cause me koi omo to me ma tete wonu mu nyina ye me kuna busuafo nyina said the 7 pages am no nyina da nti ebuo ben na wo montem ebuo ben na me wo ma me kunu chese me mbo me kunu nti se me ka che me kuna se ni me ha me my bompaye my fasting and nkosi haga ena to me bi nso so ye den esim to me nti bi aboa me nti se me kunu no do me a odo me ni maye mo nyina said the 7 pages obi to me kofa ashawani na wode na befie no wasiesie no na na one na tena waware no inta de na be ma me no timi no da kete ba ko so yo mo problem say ya won bo me na me free inti midie nka at that time na spirit na ba me ni we me hu hwe me fere me wie mo ma eni bia me fere. Okay, nkrofo de omadwe nkyere e de aba ma menkenkan emfema mu aba pa Christy o say ono di anka nani be wu ne hu ye papa anka nya ade obeware sa be ma no anka obejai ebusua no ho no makọ esan se one be ma no ne papa eni ni nua be ma dada nti no obeja ho na wakọ afa so no eye Jacob ono sesenti ono pa de eye ben kan nani je dia ben kan no pa because
Chese ben ni sema okay nyina ne kwan so ano no sa wo po ba no kwan de wo so tumi hwe ne spiritual background ansa na oni betu anamo a oni netu anamo na mbo nden na mafa ya ba no de hia ne se ma se wo pe on hwehwe mu onye hwe onye bibiara emfemfa no emfemfa ho nti no dia ben e kan on ne eye adwen afi so no Reverend Richmond Apekutu ono so ka se eya dia abayua no sese de okom ni ye pa no obetumi aboasa abayua nta abayua no behwehwe na eya dia abayua no ombra mehwehwe no obetumi aboan because sa de we pa de meso si hu no akoye bibi ti se gini gini hunhum na ne papa no ato ede ama no ntina wo se yetumi gini efiri manya sa de a ebetumi edi ne nyasa kopim tam obefiri atiasefo asase so ana se ya hwe ye ko ba akonu edubone ekunu ho eya wanka obeye den comment no me da ho etwen kai se social media handles ni nyina no eya attention tv to be like wa share no wa comment no wa subscribe to our YouTube channel no so ede account no edi channel no adanse ede achre afufro ebusuafo nsam no ya to aso na me pese me bisa eye adepa se adepa unua bema no so na woni na aye bibi da no ugidi se unua bema no obebu. Oh no. Because now your brother is used to having sex with you. Yes. Me sure say if me no ebu bi beba me nentem. Okay. Yeah. Nanka enye asem nanka yenka nye bibi na ye bibi a nanka me papa de no si de ye makono ana me nua be ma de oro ne ho gina ho a ne ho si de ye makono. Okay. Nso so bibi na ye bibi na ma bibi a ye bibi nti me nua hwe se me nua no bebu me se bi ko je kwato bibi bre mo bu me o se me ma nso so de o mu peja kakra 17 ne kwana o se onya na ofofo yo ni sare no echina nkome ko friend wo ne na fofo ma o ku me ni ma se me so se ja me anam de me ho ko ye na o ye me nya sure se ebu pa de ebi beba me ni me nya ni including me papa mpa me den sa drogo nsem se onnom na me nya de me ni da me nya sure me nya sure so na bi kan na asha se ne se eye sunsun ade ne ba mi nim de me ye. Okay. Inti etimani su wi a manu me ho. Okay. Menya ade ne maye boni we ade ne maye se inti amanfo mboa me hi amanfo mboa say dia beboa like amanfo mboa obi aminim sofo we metimi aye say cause me my bomb pie my fasting my bibia mankosi aga na ndi kan pass 2 million so say den esin 20. Okay. Ben mi bisaw wako for ba yi okọ for ba no utumi so ba no ne chiri ba ya ni nua ba ma no onbunu waye bia kwan bia so sanko bebu no but unnim the reason why ya onbunu any reason why on ne ye ti say obi na se won ne kasa rough on ne ye to tro hu nyama ne hu kro ne ba now find it out till later on no ne chiri ba ne na da oba no betena no ana say oba no dey na wo be ye no one person relationship na wo no be ye dey. What's that? Minika say, so no can be via Chelamedia. I am okay. Okay. This is one can't Cherame. And I'm a quatia. Maquatia, that one day. Because as I'm sending Panacasa Pemocatra, that means only sending Panoide. By the fact, sending Panent in young cancer. Now, what quatin we're children. That means I'm for respect amount. And only a one. And a two. My wife no idea me make sure ne say enya jam ne better na ebusuan fie and ne die we ye den no matter how the situation so ba worry now no worry mo tie bia oba ne fie ana ebusuan fie that one there because so what to ho no mo a obia enkomra nyina ba ye den ba be si so because okoka bibi pe famade esi wo and you first day and all ye say like a basana stigmatization. So what I say, it's no me personally part the same memories see we are me ten the mission of fee. Some near bum in China,
me make sure say the oba be no because so ma different people about our room one a bit creative problem amount. Okay. Because say me ma worry na say oba na say obeye we a ebe ha me because bia na me ne me yere kwante no yete asomdwe mu but the moment I would this issue no be kan ho pepepe abedan me adwendwen foforo okay me nan ko mi kwa di asem na amafo be kan family ne me yere sawati ase me na ma me dwen kwa ya me fa so akọ enim at the same time so me san dwen die me yere aje twem enti won say ade bi o ha wo ya ntimi pepa good esi ntimi pepa ntimi fa sika ntwa ni pa ne mene because of say dia wakomuda me ntimi mfa tuo nkasa me bom yere tuo say all because of dia wakomuda tawati ase enti se me nua ni nua ba ma no ene embo ana say en respect na fine I know the situation already okay so that one there it's between me and my wife. But what of say who situation? Say me nim situation there na make us say me nim and my wife ni made in carbon as more. Because I dey am aware and I know it. Yeah. But all of us be wouldn't can catch me past. But who knew there and why the one boss. Enti actually na ma be ya ho ade wie na ma better who knew there na be ya me ya do. But I dey am aware. And I mean to me cause who knew ani nti no me jao. Okay. Because the Mijao is here, Union don't me worry. Okay. That's what I say. It's the best thing I may say, fine, many marry and Tenafi ho. And two, only a bear man, so some make sure some never casa. Send a bear or better no one says there are at times certain things happen. It's not like war open. Because then coming in is and corner casane pair called the bear sign money. But so far as I any pet. Na spiritual aspect in it. Sometimes about spirituality I can be real. Because the more I walk on, na unim knowledge about it. O can no was saying can be before. Na akwa acquire to say as a court. Because o can one can hear you bet your content. Yes. So what I say. This is a true content to so baboka. Okay. So what I say. And to say or no spirituality no wouldn't be a family, just keep quiet. Okay. Na yen try acquire ever fast so I bet me either. I solve the problem. Okay. Yamra sa adepamnim se wo obi wo ho no ana se obetumi tu mabunu fo youth ayaba nkankan ye ma na ye kire ye ho ye tole ana 247 ye kire ye ho nim se wo futu bi adrema ye etini tu ye fo na fe so no wo bia wo bi obechia na no wechia na okay a futu amede bema youth and especially man say obi wo busuani bi ana say if we crowd so nyo busuani na wo ye wa down for be or days sex and your money tata na say wo hwe no wani nchi ho a so obusuafo na ntimi nka at least e bia be wo panimu bi ana say close friend bi a wo gini di pa no catch any say e bi o hima say ni say na brajo kopo ye mi o de bi o de na tata mi so mani nchi ho dia na menye inti bia wetimi atumi fo when ya depa and catch up and be enfino ko report asem ni in case of bibi ni ayenim say in pass missing why bibi wa try bibi say that and sana ebeji nsem a ayede agensem ya ben patro we futu adama mbema no so na oba bia bi mu na chese wa ye Futu amede be ma ne say yan kan mu ni say areas in spirituality adwuma pa okay and nti enye say onipa bia hye skirt twemu a say because onipa na nkasa onam ho na nkasa you don't know the kind of person that onipa ne nti me kan zu kra ye kase kwa me kan e bia spirit be ye de wo ho ene di nachi nti sa wan kasa wo koe no wakofa nso onim sese oni nipa no so nya contact pepe a oni na watching spirit ni bi abede abeka ho nti akina bi no obetu anamon we yes wo yese enye ye wo yese enye ye ebe wiase na ebeka se mma mi bi otifie ena eye me na so na enye ze na ntisa enti no ye ni ye bi a ye no ye nhwe na ye ntutu ya anamon ye se na ebe ya
betimi aboa yen enti no me kwenu de na ntia kase empoma na no pare owo ebri bebi owo bia mechia no na no pare mpacha oba benji isinti ochia bebi awo bia no pe ochia oye pant nya me sha no nya okese na ebusuafo yemre na yemra ne santi me sorry so na me sin chia kese enkoma University Foundation omusi obi biara o chese o kondo so be ya doya ma akrofo ho den so no fauntuma bebo omodia no se na be ya mbetumi abomo aya doye ede ama nkrofo e na afa yiso no Jacob bibia wo bia so nyame sha tu no de bia jenesa Reverend apekutu so din mehu boy de bia mebo san bia so wo bia usi eji wutu odifo back to back eja na ebe hihyu sebuko oso nyame hira wiye papa na me angasa me dofo my one and only me angasa makoma bebi awo bia so nyame enhira ati ase guys social media handles nyina na ya attention tv too baba o mari aso be like wa share wa comment na wa subscribe to our YouTube channel no so e de account na we di channel no ho adanse e de a chere afoforo Papa Christy bebi awo bia nyame hira o hia ma bontia Mommy Samran and from Hema,